prava haljina za mene. Ali ne mogu je imati. Zdravo! Anđi! Kako si? Wow, ovo je prilično ružno, nije li? Mislim da si malo preblaga. Sretan rođendan. Neka ti bude najsretniji rođendan ikada. Ti si malo si me previše stisnula. Joj! Ukućit ću se. Ej, Violeta, jesi dobro? Prosti, Violeta. Oprosti. U redu je. Znači, tu haljinu ti je dala Jade? Da, i onda tvrdi da me voli, vidiš. Dobro, možemo početi s današnjom nastavom. Mislim da bismo mogli početi sa šivanjem. Zbilja? Neće ti biti preteško ovo popraviti. Sve što trebamo je riješiti s ove trake ovdje. Angie? Imaš li šivaći pribor? Pa imam onaj putni. Odlično. Sad će me Jade zamrziti više nego ikad. Zašto? Violeta! Znaš da obožavam vilu, osjećam se kao da je moja, pa puno toga volim na njoj, ali bježenje od kuće kao jučer je ipak previše. Jesi li razgovarao s njom? Ne znam, čini mi se što god da učinim ona se osjeća još gore. Ne želim ljutiti tatu, ali čini mi se da što god da učinim on se osjeća još gore. I još ti skriva stvari. Što? Mislim, iz ovog što si mi ispričala, on misli da je samo njegov način pravi i da nitko ne zna ništa. Pa, ja ga volim, ali ne podnosim Jade. Nadam se da će zabava biti otkazana. Ne možemo sada ništa otkazati. Možda bi to raspoložilo Violetu. I? Kako napreduje haljina? Komplicirano. Mislila sam da će biti puno jednostavnije srediti je. A što ako je malo rastegnemo prije? Pa, brzo učiš. Ovo ide tamo. Dobro. Stani tamo sada. Okej, što da dalje radim, madam? Kad nabrojim do 3, vučemo. Misliš s lutke? Da. Okej, znaš točno što radiš, jeli? Da. 1. Ne, provela sam sat vremena dnevno na telefonu zbog organizacije zabave, dragi. Čak sam naručila prekrasnu tortu.